Imeya kamasipala wasePhongolo uNkosazana Vellephi Skhosana kuthiwa ifuna uthule yisikhonzo senkantolo emva kokuphuma komyalelo wokudliwa kwempahla yayo ngenxa yesikweletu sika-R80,000 wamarandi. Iphephandaba-ke isolezwe langeSonto lithola ukuthi imeya yafika kuNkosazana Qaphe-lihle Patricia Mafuleka icela ukuthi ayiboleke imali ukuze ikwazi ukukhankasa. UNkosazana Mafuleka ungusomabhizinisi omncane endaweni futhi ekuthiwa imeya ubeyijwayele. Umasipala wasePhongolo usezandleni ze-IFP okuyiyona ejuba uNkosazana Skhosana esikhundleni semeya. Ebuzwa-ke ngalolu daba uNkosazana Skhosana uthe akazi-ke ngesikhonzo senkantolo ekuthiwa sifuna ukudla impahla yakhe. Uyaqala ukuthi-ke seqeqe emzini wakhe. Bengingakezwa-ke ngalokho empeleni, angiphilile kahle, ngihamba kodokotela ngenxa yokugula kwami. Angiyazi-ke indaba yokuthi ngibalekele isikhonzo senkantolo, kusho uNkosazana Skhosana ekhulumela phansi kakhulu. Uthe-ke indaba yesikweletu uzoyibona uma-ke eseluleme kahle. Amaphepha-ke senkantolo aveza ukuthi imeya ikweletu uNkosazana Mafuleka imali-ke ababolekene yona. Kuvela ukuthi inkantolo ike yamnqumela ukuthi akhokhe imali kodwa kwaze kwadlula leso sikhathi njengoba esikhipha isinqumo sokudliwa kwempahla. uNkosazana Mafuleka onguyena okweletwayo uthe-ke isikhonzo senkantolo sesiye kaningi emzini wemeya kodwa-ke ayitholakale. Useyasola ukuthi-ke iyabaleka. Kuhlala kuthiwa-ke ayikho imeya kade ikhona yahamba, manje-ke kufike kube nzima ukuthi-ke isikhonzo senkantolo siqhubeke umsebenzi waso uma ingekho. Umthetho-ke awuqhubeke nomsebenzi wawo, kudliwe yona impahla ngoba-ke ngiyayidinga imali yami, ngaloma-ke ngamenzela ubuntu kakhulu lo muntu, kusho uNkosazana Mafuleka. Kuvela ukuthi-ke noma-ke kuvela nokuthi imeya ibuye ingabi khona nje emsebenzini, kubambeke iphini lemeya uMnumzane Bheki Thwala.